Way khynnah skul ke Morning Star Higher Secondary School Mauro Riboy District, ulaman saujur hadin ke jinlek kumting ko yo way sinar elektrik. Kani ke jingjia kala jia ha ka khat sau tarik unai lar arja arplai ha ka por bau teu khynnah skul udang tmu panik shim yo way pipe ban si lamari India kum shibanta ban pankre ya ke jingra khi sngi lai lu jongkari ha ka sngi ke babur. Ke jinglet tingku jong teu khynnah yo sinar elektrik ka dai namar bau la yat marjan bat kate ke jaka bau teu pipe udan. Halor kani ka kubor la yo banyakran bor upa Cyril Nongrom u principal jong kate school ublei thu bana ka jing batha ka jong u ya ki khynnah bakin lei wat yo siet ban yo penyeng lama kari India badde hadien bau niu khynnah ula kiu shaki banta bahlor jong katunum jong school ula yo i yo woi pipe bara ka por bashim ula kumpan ding kho how to sinar electric bat penoi ka bording ban par lingba yo teu khynnah la yo ban kit no mar shaki jaka ajing sumar hanong ba Shillong. Ya kani ka jingjia la ja khat sau tarik ha por bang bun kam bat pengkre kani ka Independence Day. Ya ka bri pun kam ka pengkre kani ka jingai syat nang ta cultural program bat kani ka jilem bai pas yang itu kena. Ya plus ka jing pakam kini kai situ tengi melak tiap kan. Kena udon se ka jaga kani pos elektrik ni he. Biajan. Tang biajan ni jangai. Ndir bau ngi palik ko yu de kalong bang ngi palik sim ngi palik wat yaki ding lama tang tai lympat yaki bakin lik ko ne ketu jaga de kesingi nomar bak de kesingi long de kesingi ka ba ya bun kam ba pun kre kani ka Independence Day ha ka jing bun kam te hukum berat no kan trai klem penlai ro ti te la ban ngat kros long ka so